paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagpudot ket ti panawanan. Ay, wen nga rod, maray. Dito'y paimot sang Juan ang titirsi, naktipagpaypayan yaw. Sa dino ngay nga rod kumatipagpaypayan, may. Kasla kayat natansamot a papanawan ni Marikwanang. Malingdan nyo na kita display kalakok. Ay, wanggayam. Malingdan ayamot, kat awan mutlakom a malingdan. Wan nga agpaisaw. Daytoy lakom at tinapay. Nabanglis mutan. Kita umaw. Ay, adda magnan, maray. Ay, bayan nyo lakta dita. Anya? Basta aglisi kayo dita. Tapno adda umay gumatag. Unay mutan daytoy baak ako mari banang. Wen nga rod Ay, madin sa ti aldaw na ita. Aglisi kayaw. Tadya kayat amaango day tapay odyo ama itaytayab dito'y ayan kaw. Taan niya apay od ti ibagbagamat, Marikwanang. Agat anglit kayaw. Ay, sana siya. Amang ano ni Maribanang. Ay, nita, agpabasol pay. Ay, saan asyak? Kat no kadigdigos kaw. Ay, nagpudot lakit di ngaminan. Ay, ati panawan. Amom anapudot, ibagang paylaang. Agtudo ko, mamay. Ay, kabutang ko ti tudok. Kat no kabutong munto pa'y nga mintidanom. Ha? Matudwan to laki idain. Kitwan. Ay, una yan. Nagrigat lakit din ti kastoy anag pudot ti panawan. Agling at ti tao. Mayat Kat tidakas na. Sumanan ti anglet. Gagangay Ay, sapay kat kabuteng mo ti agdigos. Uray na pudot ti panawan. Ay, di mo ipalagip na ita agdigos. Na. Uray mampay na bara. Diyak kaya ti agdigos. Aray, anya day talot-lot wam di tadakkel akal diraw. Danom, maray. Aglot-loto kay ti danaw. Ay, kunak, ano kukod day talot-lot wam? Pagdigos ni Enteng daytoy danom, alutlutuwag. Anya, pagdigos na, masapol nga idadangam ka nagpudot ti panawaan. Ay, day tatipod no, mare. Apay paylaang apagdigusam no di na kayat. Kat no nagpudot ti panawan, kat di na payla kayat ti agdigos. Ay na, sigurado nga ado ti maulaw, no maangot da ti payud na. Nay kabutin tuya. Nay, apay manan. Ay di ka man umasasidag kanyak. Tanay, maulawak iti angot day takilikilim. Awan to pa'y maangot ko. Kaya nagpigsa ti power mo. Awan, tilay pagbagam. Ay na nagpigsa ko nagsumay. Nita ipilit na. Ingatom day tayo imam, tamaangot mo day takilikilim. Ay, agtal na ka. Agsao ka pa'y lang dita. Saan ka nga ilot-lotwan iti kanam? Sige ka. Anya? Saan ka nga agsao kunak? No di mo kaya't amabisinan ka. Kagawad ko, nag. Anda man ibilin ko ka. Anya day ta, kapitan. No umay dito'y barangay hall ni Pare Badong. Ibagam nga awanak Kat ada ka mo? Diyak kaya't asang wunday ta kumpare. Kunamlan asino nga agsasaaw. Ay, kasta na ngamin kaut. Adun tuman ti ibaganan. Hey, agsakit ti ulo. Ala, wanon, kapitan. Pare! Na. Umayak man! Jesus. Akwa. Awan ni kapitan, kabadong. Anya nga awan? Day tangay, nakatugaw. Ha! Nakita na kan, kapitan. Master Kantan. Anya pa yun ngay. Umunag kan. Anya ayati ibagam kan ni kapitan. Pagtugawon dak pa yung maray. Agtugaw ka ngam di ka mabalin nga agbayag tada aramidag. Nay. Anya, sa planok tagtali na editi 2 oras. Ha! Ay nagbayag! Anyat ibagam aya. Pare, kaya't kuman lang ti agkumintaw kanaig. Ay, ginatakpay tapno na. Marito ko na. Mayat ti rito ko ti makop. Ingatom da tayo, imam, Ha! Kapitan,
Naawadan samutan iti puot ni Kabadong. Bay, am. Mayat tapno agtal na. Birikon! Apay, Mare, anya tinapasama ka ni Pari Badong? Sigun iti istoryana, napankanaw ije barangay haul. Kahit? Naulaw kanumot ijayon. Apay ang naulaw? Di namot maibaga no anya tiga puti na kaulawan na, Maray. Kahit? Mayat nga rodan? Mayaten ngamsaan ka na nga agsubli pa'y ijay barangay haul. Kayat mo asawan. Ada kinabutang na. Kasta nga taa, Maray. Na, anya ngay nga tati kinabutang na ije barangay hall. Inteng, He? si kansamot ti kinabutang ni Pari Badong ije barangay hall. Na, awan mo't inaramid ko adakas. Apay akabutang na kuma. Dahi tangarod ti salsaludsudakan ka. Anya ti inaramid mo kan di kumparim, Abadong. Iti malagip ka. Ingatok dagiti imak. Di kwan. Naangot na siguraw. Naulawan. Na, ay saus. Naangot na nga rod, deta ang lit mo. Ay bayam, tapno saanin nga agsubsubla iti barangay hall. Nagkulit. Manumat nga minan nga aldaw asaan ka nagdigdigos. Tauray idadangan ka, di mo latta kayat ti agdigos. Di mo ipilit ito digos-digos, nay. Ay na, di ka lamabain. Kapitan ka pa'y mo't nga rod. Apay, basta kapitan, saanin ang mabalin ang nabangsit? Oh. Anya! Uray ibagada asyak ti kababangsitan a kapitan. Ta nagagat kin responsabli a kapitan. Sa dino ti papa na, Maray. Inakagangkat iti ilakaw. Ay kat ado mga roden at iutangan mi abagas kas kadasidaan. Saan adagita ti mapan ko gatangan? Kat isumo dagiti kang runaan akasapulan mi agumat gatang. Agas iti anglay ti mapan ko gatangan. Ay, nasayaat. Tapno agasan ni Kapitan Jay ang lit na nakapigpigsa nga uray la nakaulawan ni Badungkaw. Inteng, ingkaman kitaan no anya jaar aribungbungan da ije tersena ni Marikuanang. Iba unakit na bambanugak. Ay unay meten a kinasadot mo. Itaak lang asim madaut. Kino nagagitak akanayon. Siyak man langan ti mapan mangkita. Ay, saan ka dumaw dawat no pagsayaatan day jay? Ay, dakis mo't lang ti agim imaw. Papa na, Maray. Mapan ko man kita no anya jaar aribungbungan da ije tersena ni Marikuanang. Day ta kumamot ti mapan ko kitaon. Kahit intan Maray. Ang nagadupay mo't ti tao. Ay, anyat panagkunam. Si daan siguro Day ta mo't ti pagalistuan dagiti tattaaw. Ala, mapantangarudan. Tapno mamwanta no anya day jay. Umasidag kayo, marituyang, kan maribanang, tawanan dagiti tattao. Gumatang kayo moten iti lakok nga inararibungbungan itay dagiti tattao. Anya aya jay lakom nga inararibungbungan da, Maray. Kunami kan ni marituyang, asiguro si daenday ta. Agas. Agas? Agas, tay. Agas, ti anglet. Na. Ay na, nagado ti gimatang. Italaan na amwa ka adugayam ti adanglit na dito'y kabildatan. Na, kahit saan na kami akitaan iti kasta, Mare? Ay, sanak agumatang. Tawan mo't anglit ka. Ay, uray siyak. Apay kuma agumatangak. Sayang mo ta nakasail. Nanginantaw inton biga. Kapitan, mabalin taglako diti barangay hall. Anyat ilakom. Diti mabili alakok, agas ti anglay. Ay, sanak agumatang. Ay na kapitan, gumatang kan tao sa rem. Kakaiso na nga adda power ko. Kita ni pariba daw. Aging ga ita, naulaw pa'y lang. May mayat mutlat ta kapitan, no agasam. Saan nga ron?
Kaya't mo nga rod nga amin kaming opisyal mo kit maulaw. Ay numaki ang angot kayo laang. Da kayo ti makaamo nga umadayok. Lukas ta, saan ka agumatang? Ay basta saan. Mare, gumatang tansan itilako ni Marikwanang nga agas. Tapay maray. Ay, nagpigsan samot nga agpayson da ito'y anglita. Hey, wan nga raw. Saanen akayat ni badung ko ti makiabay kanya. Ken maysa, kayat kumawit ang maagasan ti anglit ni Inteng. Ay, wan man maray. Agasam, taiso tinakaulawan ni badung kaw. Aging gaita, agul-ulaw pa'y laayan ni Badong mo. Wan nga raw, kasapulan nga alalayan no kasta magna. Ay, sos, napakaruan nga rin no kasta. Sige maray, inta gumatangan itilako ni Marikwanang. No da ito'y liquid abulong ti bayabas. Ay isang aribo ti may sa botilya. Nagnginan. Ay dumngag ka pa'y ngamin amarituyang. Tada pa'y tuloy ti ibagak. Sige, Mare, ituloy mo. Dahito'y mo't may sa abote. Ay nangingina dahito'y. 1.5. Nangingina nga agpayso. Saan mo't anain kalintagan dahi ta apriso Marikwanang? Overpricing kamulaw na yan. Win nga rod liquid abulong ti bayabas kunam. Ang nangina. Wang nga rod kasla presyo ti importay kinagapumulang dito'y Pilipinas na gita abulaw. Katwan, bulong ti bayabas di taabay ti tersinak. Matlagayam. Insuro la ang kanyak jagayem ko ng aglaklakaw iji palingkay. Kahit apay nga rod nagnina. Apay ti kunayaw, nalaka ti proseso ti agaramid iti kasta nga agas. Ay, winangam apay ngay anagnina. Aw, anya ngay Maribanang, gumatang ta. Enteng, naidadang kon je pagdigos mo. Ay, nagkunangamin ken ka amang idadang ka. Ket no nagbangsit ka. May mayat taiso tinagsikatak. Ingka agdigosan. Tapadasen taman da ito'y agas nga inlakon ni Marikwanang. Gimbatang ka? Ketwan, nagngina ti pananggatang ko iti daytoy. Pulos asaan nga agpatawar ni Marikwanang. Iso nga ingka agdigosan, tasayang no saan tapadasen di ta kilikilid. Anya, kukumaray, mayat matla ang diagas a ginatang yu kanyak. Mayat maray, napukaw ti anglit ni Inteng. Katsika nga'y marituyang, anya mo ti makunam. Anya nga'y ti makunak, kat saanan nga grik-reklamo ni Badong kaw. Nga umasidagkan kwa na ni Kapitan. Kaya't mo asawan, close kayawn. Wala maray, di naktupay kaya nga daywanon. Ay, mayan lukas ta agila ko aktupay. Ngam, ingin nginak tupay. Ay, kabaranggayan. Importante ti proper hygiene ako nada. Agdigos itinal daw, tapno nadalos. Ken, nabanglo tayo lata. Ala, sige! Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.